clear tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chibai le vek ule tun tuma chung kar topin khe result lama traimbul kan tran anga trumdanga chip chiar deu kan hanti ang chiaro chan tun tuma chun kan tilo anga chan chu soitur atam angrenga inkhe result ba ka football thuleng te po om nual awangin chip chiar lutuk lawin kan han kal deu pur anga chumizo lama football thuleng te po thirangai thla khona kan nei chho don nia soita ngin kar topin khel munom taka Spanish Super Cup kanti Super Copa DS pana anti mai finala Real Madrid le Barcelona te in match honin El Clasico game poi motak hem pressure anei sang khop maya achan chu comin season tir lama Real Madrid an chung nung threta tun naya ero Barca ron chung nung chho viewin La Liga table po ma an shruai Real Madrid lam hi an coach Alonso noya an che thalu tok lova hemi wang hian Super Cup final a hian an chak zolo chuan an hnot chuak don ni te point an soi ani boruak atang nga le amai ro chu inkhel an han trana inkhel munom tak kan be seyang kha kan mu kan ti thayang team pani ten game pui zet mai an thok chuaka Barca hian goal shot tum som pali nei hian Real hian goal shot tum som an nei ve boka inkhel pumpui clear ball position ne in pass di konga ero Barca an chung nung khop maya Real hian an ngam lo hle King Abdullah Sports City Stadium a inkhel monom taka first half a goal alut lok lova ma se first half un top ma 7 minutes somthum parukna Fermin Lopez ball pe ka trangin season lemta chetra mai Rafinha chon ma an throina goal a khonga goal dang alu bel don lo nia alan no hun pek bel minute somni parukna Garcia siam sak ateng Vinicius Junior chon Real Madrid tan an sipur aron suta hun engama chen noa Real tang goal aron khung vele ta ane goal dang alu bel don lo nia alan la hin hun top ma 7 minute somni pakwana Pedri ball pek thatak atrangin Robert Lewandowski chon ma an shroina goal a khung le hemi nu hian an chol mai don emo kan ti mana ma se hun pek bel minute somnga patni na Gonzalo Garcia chon goal aron khung ve leya first half hun top an khar dan chu pui rep tak ane second half a goal alule nol rin na alian man vewa ma se goal dang ero kan mu bel mai lo Barca hian an nor zaka minute som sari pathumna an hlo tling Dani Olmo ball pe ka train Rafinha chon ma an shroina goal aron khung leya hemi nu hian Real Madrid hian thei top chen an nora ma se an hun thani an mangtong kai thei meu lo ane minute som ko na Frankie de Jong chu red card ma no chu ani nge ya Barca hi an tal boy man don emoti la yen hun atam nu tuk to lova inveng theita hian atum som parukna Spanish Super Cup a hian an champion ta ane inel na nei zo ta ka hian champion team chu Barcelona ni tum som paruk an champion na Real Madrid a champion lo zo ki tum som pathum champion ve to bokin inel na nei zo ta ka top scorer hi Rafinha ania Super Cup khel zo ta ka hian goal li akhong ane English FA Cup lama lut vele ta ila car top third round in khel monom daka Manchester City chon ne na changin League 1 club Exeter City chu goal som goal khatin an ne League 1 kan ti Conference League 1 lam an ni lawania English division a third division kan ti thayang chu khami club zo kha an ne he in khelan Exeter City tan Bridge chon goal akhonga City team tan hian Rico Lewis chon goal ni khongin Max Allen Rodri Anton Semenyo Tijani Reinders Nico Williams Maybaka Mick Aido ten goal khat khreu an khung ve boka Jack Doyle Fritz Walker ten anlama goal khat antilut ve bok Tian City hian goal som goal khata ne na changin next round anin pet kai Hey Khelan City team ina an senglo thar Anton Semenyo chang goal khat akhung ba ka midang goal khung tor siam sak tum khat anei boka man of the match a than ani nge Chelsea lampo Razeniaran ain kol masabera harsal tuglava third round paltlangin an king puimol nei tu division niam lam club Charlton chu goal nga goal khatin an ne
English Premier League ka te po lo in lan ve zoi to Charlton team tan Miles LeBron chon an golom chun a khonga Chelsea team tan hian Jarrell Hato Tosin Adarabio Maggio Pedro Neto mai ba ka Enzo Fernandez ten goal khat theu an khonga Harsal tuklo hian third round anin pet kai zuita ane Arsenal lampoin ne na changin an Kingpui Premier League ka te po kan lo mel hriat viau to Portsmouth team chu goal khatin an ne hein khela hian mol nei tu Pompey team tan Colby Bishop chun an golom chun a khonga Arsenal team tan Gabriel Martinelli chuan minute som ni panga minute som nga pakhat na le minute som sari panina te goal khungin hat-trick asiama ani ba kain Portsmouth defender Andre Dazel chun an lama goal khat atilut pal bok tian Arsenal lamhian har saru tuklovin third round hip anpal tlanga next round anin pet kai zuita ane English Premier League club Manchester United lampo chaklo le ta yen Old Trafford an mani mol nge ya mikhol team Brighton chuan an ne he in khela hen United hen goal shot tum som pa ko ne hin game an thunun zoka Brighton team hen goal shot tum ko ne hin abet zoka an tang thong United team an van doi le Amoriman aban nuwa po United team hi anin siam thathei chuang lova Darren Fletcher noya tum khat draw result nei tum khat an chak lauta ane he in khela minute som panina Brighton tan Brajan Gurda chun ma an shroina goal a khonga second half minute som rukpalina Danny Welbeck chun an goal ni na a khung le United team tana loin lanto ani ange hian United fans lampo hian an lo lom ang reng phian mai United team hian an nor na ta khop maya hun thra po in siam no len ma sen hun thra nei an hmang tang kai thei me ulo ani ber mai minute som riat panga nai ro an sipor su trainen Benjamin Sesko chon a che that a chun zoma a game khel nung patnia atum thum nan goal a khonga an sipor su trainen Ultra football rok atang le amai ro chu goal dang ero alu bel zui talava an role third player se lai si chu red card mang no chu ani nge United team avan doi zoka an tranga Brighton team hian next round anin pet kai ta ane tihian United team hian komin season kalme ka trophy choi lovin season top an khardon ti achiang zui bok kar top in khel danga hian football history thil thleng ngai lo thleng aum tatlat maya kumza nuwa nan league club kan han tiang chin Premier League club an hne nama saber athlenga he inelna champion lai team hi nan league club hian tum khatma an la pet lalawa Macclesfield team chun thil ti thailo hi ron ti ta hian nan league club hian Crystal Palace he inelna champion lai chu goal ni goal khata nen an pet chuaka base lo takin nan league club hian next round anin pet kai he in khelen minute somli pathom na Macclesfield team tan Paul Dawson chon ma an shroina goal a khonga ani ba kain Isak Baki chon minute somruk pakhat na an goal ni na a khung le Palace team tan free kick a train Jeremy Pino chuan minute som kuana an sipur asu thena goal dang ero lubel zui talovin Macclesfield team hian champion lai team hi an pet suak ta ane kan hriatang khanin English division a hian league sang a oma chungte chu han clear let ta zoi ila English Premier League a oma chumi do chon championship omin chumi do le chon League 1 a oma League 2 in azui le bok hemi tong relegate le te National League kanti official taka league ka pom ni lem lo chumi league chu ania kai thar te chu om thei thoma se he league he chu English top division kan han tiang chia tel ani to lem lo ane player te po hi in lo chapa khel pa angchi te kha an ni hloma anti vel mai te po kan ti thayang chu chung team chuan tuna English Premier League club he inalna champion la hi anpet chuak ta tinani chu football history Macclesfield thian thil thleng thei lo tur chu an ron thlen tir ta ane pui hem tak ane Aston Villa lampoint malam pan zelin an king pui mol nei tu Tottenham Hotspur chu goal ni goal khatin an ne he in khelain Aston Villa tan Emily Bondia mai ba ka Morgan Rogers ten goal an khunga Tottenham Hotspur tan Wilson chon goal khat a khung ve bok tihian Aston Villa hian next round in pet ka yin Tottenham Hotspur ero an che thadlo akal tluang zela Thomas Franken ban atok thoi turangai ane Italian Serie A lama lu chho vele ta ila
kar topin khel poimo taka mashroi tu Inter Milan le teibola pathum na champion lai ni bok Napoli te in machana chakjok anom lova team pani te goal ni ve in pe hin anin ne tok he in kheli apoimo je chu kan thretlang anga Napoli hi chakse Inter Milan nen anin kar zawlu tuk sor jimin teibola pani na an chho theya ma sen hun thane an hmang tangkai talo kan ti thayang chu Inter Milan po fal takama roi theina hun thra an nei an bo pel ve bok in khel monom taka hen soita kang khan team pani ten in khel monom tak an chop chuaka Inter Milan hen game thunun zok ma hin goal shot tum som panga an neya Napoli hen targeta shot tum thum nei goal ni an khung ane San Siro in khelai minute ko nele ka Marcus Thuram siam sak a train Dermerco chuan Inter Milan tan ma an hruaina goal a khonga minute som ni parugna Elma siam sak a train season lemta Italian Serie A player Thabera thlan Scott McTominay chon a that zealan tirin an sipur aron sut first half a goal alu bel lova second half a pong goal alu bel zuita loklo ane ma se hun top don nai lama goal ni lutin minute som sari pathumna penalty train hakan chal han lu chuan Inter Milan tan ma an hruaina goal khungin an kang chho deuh zok mai ma se Napoli hian tlom an tum bik lova hun top ma minute som riat pakhatna nowa lang siam sak atangin Scott McTominay bok chon an sipur aron sut vele hemin nu hian team pani te in Norton in hun thra chu anin siam le ve ha goal dang lu bel zui talovin team pani te point khata anlung oi angai zuita ane ti hian table tharbera Inter Milan hi khel som pakwa point somni pathum nen achung bera om zui zelin an noi om AC Milan 9 point thumin an la sang fala Napoli hi pathum na in point som thum pakwa an nei ve me ka Inter Milan nen anin kar chu angai ani chunzom ta zel ane German Bundesliga kar topin khelama lut vele zoi ila kar topin khel boruak tang taka Bayern Munich in olsam taka ne na changin an kingpui Wolfsburg chu an sop prep maya sopa po sop kan hanti angchi in sop tak kha ane Bayern Munich League Division sangbera Wolfsburg ki goal riat goal khat ngotin an sop player mingkim goal an khung trap tin ane chu he in khela hen Wolfsburg team tan Pajant Novit chuan an golom chun a khonga Bayern Munich targeta so tum som nei goal riat an khung ane he in khelain Bayern Munich tan Michael Olise chon goal ni a khonga ani ba ka goal khung thaipa Harry Kane bai ba ka Leon Goretzka Rafael Guerrero mai ba ka Luis Diaz ten goal khat theu an khung ve boka Wolfsburg player Fischer mai ba ka Morris Jensen an lama goal khat ve an tilut pal bok ti hian Bayern Munich har salutuk lawat ne na changin point thum an lo chuak table thar barang kel som paruka point somli palinen achung bera anom zui zela an hnoya Borussia Dortmund a yin point som pakhat ngotin an sang falta ane an champion ngei don kan ti thei hial tong chu an neta Wolfsburg lamero point som panganin som palina an lo zui ve zel bok African Cup of Nations lama lut vele ta zoi ila kar topin khel monom taka quarter final Egypt chon an thatok zelan tir zelin Ivory Coast goal thum goal nin an neya Mausala alang sarle khop mai in khel monom taka hian minute linaleka asor siam sak atangin City forward Omar Marmouson Egypt tanma an hruaina goal a khonga minute somthum panina Mausala ball pek fingzet so Rami Rabia chon an goal nina a chantir le first half hun top marshet minute somni na on goal kan mowa Egypt defender Ahmed Abouchon anlama atilut pala Ivory Coast lomna athlen ane second half an tran chau 10 minutes somnga panni na asor siam sak atrain Mohamed Salah chon goal thumna aron khung leya harsal tuklo hian hne na an changdo ni te point alang man Mase minute som sari pathumna Ivory Coast tan Guela dawe chun ansipur aron su thena boruak atang zui hle goldang ero alubel zui talava Mausala che thadzana Egyptian golthum gol ni hian hne nan changa semi-final anlut Inkheldanga Nigeria chon ankingpui Algeria chu Osimhen le Adams te gol khung mangin an hneya next round anin pet kai zui ve bok
tian semi-final in matchon turte anriata ni som palizandar som le chanvea Senegal le Egypt te in matchonin zanlai peldar khat le chanve Nigeria le Morocco te anin matchon don bok inke result lam chuka san taila football thulenga lut chho vele donang o tunchum chu Osman Dembele tanghen bul tranta ila Osman Dembele hin Paris Saint-Germain chu sanin club dang zom tur azong chho tran nin alang tatlat maya niza namakhan French News ten antarlan dan chuan Osman Dembele hitun din huna Paris Saint-Germain chon Euro maksadoi somthum kum khata hlo turin an thlema heta hian anin thlem lung oi zo lo nin antar lang tlat mai Ballon d'Or le the best FIFA award choi moina dong mek tu Osman Dembele hian atam jok aphut nge ni anga club dang zom atumti ero hriat ni chi lo ma se tuna tanga rei lo te athutluk na chu asiam tura be sei ane Chelsea lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian transfer kungka in hong meka igor te go chu senglu antum ni hin alanga Brentford striker goal khung thei zet senglu tur hian hin sumpo the chunol anin huam hemi chungchang hin ni jang khan English media te chon antar lang choi towa Sky Sport le BBC te point antar lang deu tran to ni te point an soi nge Chelsea hian an ot nge ni turangai ane Igor Thiago hin tun nai hat-trick asiam mai ba ka goal ni match khata te po akhung theia a game khel nung pahnia goal nga khung thei khopin a che thahle hei hi Chelsea mit titlung tu ni hin alanga aman atan hian in Brentford ina an share zat pau million som sari the chu anin huam chuan an senglut mai thei turangai ane Arsenal team ne na soizom hlo mai tino Livermento point thu thar aron neya Livermento hian Arsenal mai baka du tu thanem tak anei thu ama hian asoi Livermento chuan tun naya khanin Arsenal nen te po kan loin beto a chu mai baka City nen po kanin beto ane keijen kaltangin hemi chungchang hi kashia a thillo mom tak ane transfer kongka in hon masak tumpo khan City hian min penge ya mase kamalam huna thathai turang ber ka ngai tuwa chuta chuan Newcastle United tana khel zer tura thutluk na sim hakathlang ta ni tin asoi Liam Rosener point thu thar aron neya karto pachalton anne nu hin mediaten anzona chu achanga Rosener chun kahlim hle ka football zin konga malam panzel thei turin thil ka ziak chhome ka tundin huna chon phek thar ka kai chhota anne he team hi anthra ma club world cup champion lai anniya conference league champion lai anni bok he team hi anthra tok ma sang tak po ka thlen pui thei ngei ka be sei ani ti yen Rosener chon asoi phur vut khop mai hei pui hi Chelsea team in ansenglu ma po khan Chelsea apan tur thu te po media kaltlang alo soi dai to ani kha Dominic Szoboszlai point thu thar aron neya contract thar aziak don ni hin antar langta Liverpool tan chon alo mom hle hin arinom hemi chungchang hi court of side chon ni jang khan antar langa Real Madrid le Bayern Munich te point a senglo tuma an hel mek Hungarian midfielder kum somni panga upa hi Liverpool tan khel zer turin tu na tanga relo te a contract aziak don ta ane Paris Saint-Germain team en goal mek to Luis Enrique point thu thar ron nei vele ta yen United team chu azom thut mai thainin alang tatlat maya tun din huna Paris Saint-Germain in a contract an hlui assign du lo nia an soi mek hi thudik ni te point alang chho meka United team hian an senglu mai te po arinom chuti rolin ni jang khan Fabrizio Romano atarlan dana ero Luis Enrique chong contract har ziak du lawanga an soi chu apha vele thunga hetiang thui khoi tang ron chuak nge ka hrelawa tundin huna inbiak na kan la kalpui lo tin asoi vele tlat thong pressure sound tuk thei tur avodai te po kan ti thayang English Premier League ka Tottenham Hotspur lo kai hruai to tu team share ut point thu thar aron neya ma gai chon Arsenal team pan lo tura adu thu le Liverpool team chu thlan tur anni thu asoi team share ut chon han en ta ula Arsenal team hi chon tler hnunga chhor tur an nei tha hle ma gai hi valuta se enge avatiang bencha athu mai don ani achan chu atlan na laina tlan thin thatak an oma khoi che thiang lo Saliba le Gabriel te an ane
chu wang chong gei hi valuta se thutluk na diklo tak asiam do na in khelve adu chon Liverpool team athlana ngai ti hin team share u chuan asoi Arsenal lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin Liverpool team poina senglu tuma an hel mek Nico Williams su senglu an tum thu tarlan ania report rin tlak takin atarlan dan chuan Nico Williams se pau million sumsari pariat velin asenglu theidon hin an soi hei hi English club lian pani te hian an ngai ven chhotran ni hin alanga Premier League ka ani kan mu thut te po arinom United lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin antler malam thom chakzol an tum na konga FA Cup atanga not chuak tu club Brighton team forward Kariu Mitoma chu senglu an tum tho puan ania Mitoma senglu tur hian amana po sum the chunwal anin huam thu an soi Mitoma hi season kalmeka ache chelem lava kumsam ni pariat mi ero ani ve to thong United team hian aman phu to ka andor ngam chuan an senglu thei mai ero arinom Liverpool lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Real Madrid chu makhalin Mickey van de Ven chu sengnu antum do ni hin an soya aman atan pau million somnga paruk po the chu antum ne tarlan ani pialama rongshing lamte po an hnai chhotran to ni hin an soi transfer lama hian rong sen 9 rongshing hi adik zoka chu anron soi chan ani berang chu Liverpool team hian sengnu antum hleya an senglu thei mai te po arinom ni hin an soi tran ta Chelsea lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta yin rol thar mabak eng tak nei Robinho va su sengnu antum thu puan ania Marcel team tana inland mek sengnu turhian amana po Euro makta doi som panga chu the chu antum thu an soi Robinho va si tu hnai loka khan Roma team chun Andorra Indorna po akal tlong ni hin an soi la yin an Indorna hi akal tlong talawa Chelsea tan kong ain hong vele tatsia ane Marcel team forward mana hian Chelsea lam hian in sumpo tuna an phu zat ai tampo hi pek anin huam ni hin an soya anin dor lo tin mai arinom Arsenal team tana loin lan to thin lar mai Alexander Lepoin ni jang khan thu thar aron nei ya kumsang ni somni pathum khan lep hi Planet Football in an kom na Arsenal team achwa san chungchang an zona chu achang lep chuan thutluk na siam har satak ane khatil thleng kha han enta ula Arsenal team khanuam kan ti ma player te po kanin point kan thok rim hle ani na taka chuan Arsenal team chwa san tur khan thutluk na ka siam ngai lova karel ruwa po om ngai mi lo ane amai ro chu tum kha chu ka agent chon min ron bia a min theita ane Barcelona in min du thu le chuta chon trophy choi theina hun tha atam jok thu min shrila chuta che chuan Arsenal team chwa san tur khan karil ru kaputran ta ane makkati hle bok Arsenal winger hnena ka thutluk na ka shrila ani pokha athong leya chuak lo tur khan min ngen na sa hle ane mase Barca pan tur khan thutluk na ka siam ta tun thleng po hian makkala tireng ti hian Alexander Lep chuan asoi United team tana loin lan tong Gary Neville point ni jang khan thu thar aron neya United team coach ni tor Giancarlo Ancelotti chu traber nia ashia thu asei vele khau mai Gary Neville chuan Ruben Amorim an ban ta sa coach thar hi chu thatak mel to se ke chuan ka dowa Thomas Tuchel le Eddie Howe te po an travia ve amai ro chu tundin muna ke chuan United team tana traber tura ka ngai ero Carlo Ancelotti ania Brazil team enkol mek tu hi United team hian sengnu tumin thei top chose ka du hle ti hin asoi Arsenal team ina sengnu tuma an hel mek Taijon point thu thar aron nei vele ta Igor Daijon hi United team point sengnu antum thu an soi vele tatlat mai Blackburn Rovers team tana indan mek Taijon hi tundin mona contract anei tam tok to lova dutu anei shobok nen achwa mai rin na alien chhotran to hle striker position a khen mek Taijon hi aman zat hi chiang taka pon omlem lo ma se pau million pakhat vel ni turangai ania English Premier League club lian zoka kan mu ngei arinom Liverpool le Arsenal te aning khel tuma hliam wanga lak chwa Gabriel Martinelli an ahliam ti shelava
anor deuh nok mai Conor Bradley po a hliam chu alo serious le ti ni jang khan an puang tange nge ya Liverpool lam chang Conor Bradley hi khupa hliam na tak ator thu puangin komin season a mel kan mu to lo thur thu an ti chiang ta ane kan hriat angin kha in khela khan hun top ma hret hun top rol deuh tho te po ni theng chu minute li pengbel ani ya minute som ko palina dingnam sira Conor Bradley hi atlu deuh tap maya Martinelli chon atider emoti hian line pona nu chu atum ane an boy deuh lai laya amai ro chu Conor Bradley hian alo ti der top lo mai season kalme ka amel kan mudon talo ane Martinelli po hian ngaidam adil to nge Liverpool lampoi ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hian Wolverhampton a train Matthews Mane chu senglu antum do na kumsom pariat mi senglu tur hian amana po sum the chuanwal antum bok Matthews Mane hi tun din huna United lampoin an hel ru ve me ka Liverpool le United te hian anin chu turangai ane Wolverhampton lameroin zorlai ani lo thu an soi thong Chelsea le Jude Bellingham te po soizom ani chau tamek zela ni zana makhan Jude Bellingham hi Chelsea lam chon amana Euro makta doi za somriat vel chu the chu antum ni hin an soi tatlat mai Chelsea tlap ho tu ten sum chu an ren lo thin ang reng khop maya andu angte hla antum lo thin le player no panglam ain athasa senglu antum veta ni hin alanga chumi tan chuan Jude Bellingham mana sum thanem tak the chu antum ta ane Manchester United point ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta yin Elliot Anderson chu senglu antum do na transfer kongka in hong me ka nilovin nipui transfer kongka loin hong tura ani hi senglu antum don ane United lam hian amana hian pau million za vel chu the chu anin huam don ni hin an soya du tu tam takara United hi an hlotlin theina chance asang chho tran ta hle ole hatichin hatun rumatan ni tamai se thlir tu te channel min ngai lut sak thina in chunga lom thuka soi tak meu ani like share le subscribe mai ba ka hype lam te po khamin hanti sakle ta zel ula thongai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia